Awa kabisa ubu nta kindi kigezweho mu mujyi wose, mu gihugu cy'u Rwanda nta kindi kigezweho muri East Africa, muri Afurika yose ndetse no ku isi yose ni uko stade Amahoro, stade mpuzamahanga, stade national international stadium, Amahoro stadium yamaze kuba igezwamo VAR cyangwa se video assistant refa. Rero akaba ari amakuru meza cyane kuri stade mpuzamahanga rwose, stade iboneye, stade ibereye igihugu, stade ibereye umugabane. Ikaba rero yamaze kugezwamo VAR nk'uko nari maze kubikubwira, nk'uko ubibona. Ikaba nyuma y'igihe kirekire bivugwa yuko ishobora kuzamo, nyuma y'igihe kirekire muri Afurika VAR idakoreshwa. Ikaba rero yamaze kugera muri iyi stade yakira ibihumbi 45 nk'uko imibare ibigaragaza. Iyi stade yakira, ubwo ndavuga abafana ibihumbi 45. Ikaba ari muri stade nziza Afurika ifite, by'umwihariko East Africa, kuko iyi stade ariyo ya mbere muri East Africa. Rero ikaba yamaze no kugezwamo VAR. VAR ubundi tuyimenyereye i Burayi, aho ama ekipa akomeye cyangwa se ku mugabane w'i Burayi ubundi buri kibuga cyose cya gifite VAR, aho yifashishwa mu kureba amakosa yaba atagaragaye umusifuzi yaba yakoze. Ubwo nyine yaba yakozwe n'abasifuzi n'abakinnyi plutôt, ariko umusifuzi ntayabone neza bitewe n'uko wenda atarahegereye. Rero mu Rwanda, muri East Africa, ndagira ngo umenyeshe yuko muri East Africa ariho hambere VAR igiye kubikoreshwa, ndetse urebye nko mu bihugu birenga 40 bigize Afurika, u Rwanda rukaba ruri mu bihugu nka 5 VAR ishobora kuba yakoreshwamo bitewe n'ikoranabuhanga iyi stade Amahoro yubakishije cyangwa se yubatswemo. Rero ni inkuru nziza ku bakunzi b'umupira mu Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba APR na Rayon Sport, ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru, Amavubi ndetse n'andi ma ekipe, kuko iyi VAR itwara akayabo k'amafaranga atari makeya. Biragoranye yuko wenda ishobora nko yajya muri stade urugero ya Huye, nubwo nayo ari mpuzamahanga, ariko facilities cyangwa se ibikorwa remezo, infrastructure biba biri muri stade ijyamo VAR, byo bishobora kuba bitari muri ziriya stade zindi zisigaye, nk'uko nabikubwiye no muri East Africa. Ariko stade Amahoro yo bitewe n'uko yubatswe, n'ukuntu yubakitse, n'ikoranabuhanga ryashyizwemo ho, VAR ikaba yakoreshwa, ikaba yakoramo, ikaba yahakora neza cyane. Ikaba ari nayo mpamvu rwose kugeza kuri iyi tariki 26 z'ukwezi kwa mbere VAR iri kwintroducinga muri stade Amahoro. Wenda nubwo nta mukino uri kuberamo cyangwa se uri kuba ngo tubirebe neza nimba inakoreshwa, umusifuzi akoreye amajesti ayijyeho, ariko nk'uko ubibona rwose bakaba bari kuyitestingwa kugira ngo barebe nimba yatangizwa mu minsi iri imbere. Bikaba biri guhwihwiswa rero yuko match ishobora kuzaba iya finali y'igikombe cy'Intwari Heroes Cup. Ama ekipe by'umwihariko agezeyo ari nka APR FC ndetse na Rayon Sport, mu gihe Rayon Sport yabisezereye Police FC, APR FC igasezera AS do Kigali. Mu gihe zaba zigeze kuri uyu mukino wa nyuma, biri kuvugwa yuko nta gihindutse rwose iyi match yabera muri stade Amahoro hagakoreshwamo VAR. Ubwo bihitse binumvikana neza, ni umukino waba mu masaha y'umugoroba, amasaha ya za 12:00 cyangwa 11:00. VAR ikaba aribwo yahita itangira gukoreshwa muri iyi stade Amahoro yakira 45,000. Cyangwa se bitabaye icyo gihe, ikindi gihe Amavubi yazakirira match
nibwo vare yatangira gukoreshwamo, cyangwa se hakaba hanapangwa umukino wa gishuti ukomeye. Ubundi kugira stade Amahoro yuzure bisaba APR FC ndetse na Rayon Sport. Twarayibonye mu kwa 12 k'umwaka ushize 2024 nibwo Rayon Sport yakiraga APR FC, stade yaruzuye. Ubwo rero bikaba aribwo bishobora kuba byakunda yuko stade Amahoro ishobora kuba yakuzura abantu, ndetse na VAR, video assistant referee, ikaba yatangira kuba yakoreshwamo. Uti rero inyungu ni izihe zo kuba VAR ikoreshwa? Bamwe bati ikunze kwica umupira, ikunze kwanga ibitego, kandi bigaragara ko bishobora kuba byagiyemo nk'igiheruka kwangwa ni igitego Kylian Mbappe yari yatsinze, ariko bigaragara yuko yari ari muri oruje neza, intoki eshatu. Iyi VAR nubwo iruringa igice gitsinda, ariko we intoki wenda ntago zo arizo babaza, ahubwo barebye aho ukuboko gufatiye hejuru hano, aho barebye basanga hari arasumbyaho umukinnyi wa adversaire, rero bahita bemeza yuko yari oruje. Rero uti VAR ishobora kuba yafasha iki? Tugaruke nko kuri match ya APR FC na Sport yabaye umwaka ushize, twabonye yuko hari umupira defenseur wa APR FC niba ari Muswane bambyuka neza yakoze, umusifuzi avuga yuko atawukoze kuko nago yari ari muri position nziza yo kuba yabireba. Rero kinagiye baza ko hari VAR y'iguhamagaye, abari iyo ibaguhamagaye, we ntago uba ugifite uburenganzira bwo kuba wakanga ikosa rigaragara, no, ahubwo iyo baguhamagaye wowe igiye ugasanga nibyo, niyo wari kuba ufite amahirwe yo kuba wabyanga, ariko biba byarangiye kuko baba baguhamagaye. Rero bikaba ari ibintu byazafasha football yo mu Rwanda, ndetse n'imikino myinshi yazabera kuri stade Amahoro, nk'uko biri kugenda binavugwa yuko igikombe cy'Afurika cy'amaklub tuzi nyine akomeye y'ibigugu gishobora kuzabera no mu Rwanda. Hari imikino imwe n'imwe yazabera mu Rwanda, rero VAR ikazaba yazifashishwa no kuri iyo mikino. Adukunze kubona yuko VAR ikunze kwanga ibitego, nyine bigaragara ko byari nabyo, ariko bitewe nuko ari VAR yajeje gufasha abasifuzi bikangwa. Ubwo rero na bya bitego byinshi byatsindwaga umusore waciye muri APR FC Bigirimana isa atsindisha amaboko, byo bishobora no kuba ibyo byaba byacitse burundu, bishobora kuba byaba bitazongera kuboneka igitego kiri cyo, ikosa ririryo, penalty iriyo, ikaba ari byo VAR rero igenda ifasha imikino igiye itandukanye. Rero reka tubyitege turebe igihe yazatangira gukoresherezwa, gusa byo ntago ari kera ubwo batangiye gukoramo test, kandi biragaragara yuko n'ubundi nta gisigaye, VAR yo igomba gutangira gukoreshwa muri stade Amahoro.